mike cyane ishize tugiye kugaruka kuri ayo makuru ariko kandi siyo yonyine bijyanye ahanini na manda ya gatatu Tshisekedi Chilombo ashaka kuba yakiyongeza. Benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugenda bamagana uwo mugambi. Mu kanya kashize nakubwiye barimo Martin Fayulu, kuri ubu ngubu Moise Katumbi Chapwe nawe amaze gusohora itangazo. Ayo makuru ndaza kuyagarukaho ariko kandi nsoreze kuri bwana Colonel Nanga n'umuhuza bikorwa wa FCM 23. Uyu nawe yongeye kugaruka ku bijyanye n'abanyamakuru uko bafatwa mu bice bigenzurwa na Kinshasa ndetse nuko bafatwa mu bice bigenzurwa na FCM 23. N'ubuyobozi bwa FCM 23 mu kanya gato cyane gashize bumaze gutangaza ko ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko zagabye ibitero bya drone mu gace ka Mushaki no mu nkengero zako ni muri teritwari ya Masisi, bikaba byagize ingaruka zikomeye cyane ku baturage dore ko benshi bahasize ubuzima abandi bagakomereka nk'uko bigaragara mu mashusho. Ni mu butumwa bumaze gutangazwa na bwana Lawrence Kanyuka vugira FCM 23 ku rwego rwa politiki, yavuze ko drone z'intambara za leta ya Kinshasa ngo zateye ibisasu mu duce dutuwe cyane, ibintu yavuze ko byateje ubwicanyi bw'indengakamere mu basivile. Kanyuka yavuze ko icyo gitero cyabaye uyu munsi ariko kandi ngo cyari icyambere, ni nyuma y'uko hakurikiyeho ikindi gitero cya kabiri cyagabwe mu masaha ya saa 10:20 z'umugoroba w'uyu munsi tariki ya 8 Gicurasi 2026. Kanyuka ubwo yabigarukagaho yagize ati leta y'igitugu ya Kinshasa ikomeje ibikorwa byayo bya kinyamaswa byo kurasa mu buryo butarobanura abaturage b'inzirakarengane. Amakuru yakomeje kugenda agaragara hose, akaba agaragaza abantu benshi cyane bakomerekejwe n'ibyo bitero, nubwo umubare wa nyawo wabahitanywe n'ibyo bitero cyangwa se bakomeretse utari wamenyekana, ariko nanone ni ibitero bigaragara neza ko byagize ingaruka nyinshi ku baturage b'inzirakarengane. AFCM 23 yavuze ko ibi bitero bigaragaza ubushake bwa leta ya Kinshasa bwo gukoresha iterabwoba mu baturage muri ibyo bice. Kugeza ubu leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kiratanga kuri aya makuru tubagejejeho, ariko ni ibitero byongeye kugabwa cyangwa se bikomeje kugabwa, ni mu gihe impande zombi ubwo zaherukaga mu biganiro zari zemeranije guhagarika intambara no gukomeza gushyira imbere inzira z'ubwizerane, harimo nko guhererekanya imfungwa yewe no gushyiraho urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge, ariko ibyo byose ntabwo byigeze bishyirwa mu bikorwa. Hagati abanyepolitiki batandukanye bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga, bakavuga ko ushobora gufungura inzira ya manda ya gatatu ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Olivier Kamitatu, uyu rero akaba ari umuvugizi wa Moise Katumbi Chapwe, yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo ntabwo burimo gutegura referendum gusa, ahubwo ngo bamaze neza no kunoza umugambi wo guhindura itegeko nshinga. Ati iki cyifuzo cyo gutegeka ubuziraherezo ni itangazo ry'intambara ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ni mu itangazo ryasomwe na Olivier Kamitatu, ni itangazo ry'ishyaka rya Moise Katumbi Chapwe. Iri shyaka ryavuze ko ritazigera ryemera na rimwe ibijyanye n'uko Tshisekedi yakomeza kwiha ububasha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se iri shyaka ngo ryemere impinduka izarizo zose ku itegeko nshinga. Iri shyaka ryavuze ko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo agomba kumva manda ye ya nyuma ko ari iyi ngiri kugana ku musozo izarangira mu mwaka wa 2028, kandi ko atagomba guhirahira yumva ko yatangiza ibindi bihe bishya byo kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri shyaka rya Moise Katumbi Chapwe ryanashinje ubutegetsi bwa Kinshasa guhindura inzego za leta, ubwami bw'agatsiko ndetse no gukoresha amoko mu rwego rwo kurinda ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo. Itangazo rye ryasomwe na Olivier Kamitatu, ndavuga Moise Katumbi Chapwe, rikomeza rigira riti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo ari ubwami. Gukoresha ikibazo cy'amoko mu kongerera ubutegetsi bwatsinzwe manda ni bombe ishobora kuzaturika mu gihugu, kandi ingaruka zizava muri iyo bombe zigomba kuzangiza byinshi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakavuga ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo gituruka ku itegeko nshinga, ahubwo ngo kiraterwa n'imiyoborere mibi, kunyereza amafaranga yagenewe ibikorwa bya gisirikare ndetse no kubura ubuyobozi bukomeye cyane mu gisirikare.
Iri huriro rya Moise Katumbi Chapwe ryamaganye bikomeye cyane amagambo avuga ko itegeko nshinga rikwiriye guhindurwa kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibashe gusinya amasezerano mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni mu itangazo n'ubundi nyine ryasomwaga n'uyo Olivier Kamitatu. Iri shyaka riravuga ko kutavuga ko amategeko y'igihugu agomba guhindurwa ku bw'inyungu z'amasezerano y'ubucukuzi ngo ni ukwemera icyaha gikomeye cyane cyo kugambanira igihugu. Iri shyaka rya Moise Katumbi Chapwe ryashimangiye ko amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kagomba kubahirizwa na buri wese, yaba abaturage cyangwa se abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Iri shyaka rikavuga kandi ko riracyashyigikiye amasezerano ya Washington, ariko nanone rikavuga ko ayo masezerano atagomba gukoreshwa nk'urwitwazo rwo guhindura itegeko nshinga. Iri shyaka ryavuze ko umutekano n'amategeko ajyana n'ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo nibyo bigomba kugena ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ngo umusaruro wa cuivre wavuye munsi ya toni 20,000 mu mwaka wa 2026 ugera kuri toni zirenga 3,000,000 mu mwaka wa 2026, byose byagezweho atari uko habaye hayo masezerano cyangwa se n'ibindi bikomeje gushyigikira Tshisekedi Chilombo kuramba ku butegetsi. Bakomeje bagira bati ntabwo igihugu gikurura abashoramari kigomba guhindura amategeko yacyo. Abashoramari baza muri icyo gihugu ariko nanone bakubahiriza iby'igihugu gisanzwe kigenderaho mu mategeko. Iri shyaka ryashinja ubutegetsi kuba intandaro y'ubukene abaturage barimo, bakavuga ko ibibazo ngo ntabwo ari itegeko nshinga ahubwo ni imiyoborere ishingiye ku gusahura, ikimenyane ndetse no kwinezeza bikorwa n'umuryango uri ku butegetsi. Hagati aho Colonel Nango yavuze ko abanyamakuru bakorera mu bice AFC M23 igenzura ngo bafite ubwisanzure bwo gukora akazi kabo, bitandukanye nuko abakorera mu bice bigenzurwa na Kinshasa bavuga ko bakorerwa iterabwoba, barakorerwa urugomo cyangwa se bagahemukirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ikindi kandi ngo baracecekeshwa iyo bagerageje kuvuga ku ntambara yo mu burasirazuba cyangwa se n'ibindi bitagenda neza mu gihugu. Yanahaye kandi icyubahiro abanyamakuru benshi b'abanyekongo bari mu buhungiro cyangwa se bafunzwe muri gereza zitandukanye za Kinshasa kubera akazi kabo. Bwana Colonel Nanga avuga ko biteguye gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo mu bice bagenzura umutekano n'amahoro bikomeze kuhagaragara kandi n'abanyamakuru bakomeze gukora mu bwisanzure.